težak nadprevar, eto na kraju stignavte do 2 boda. Kako se zadovoljen od prikažana te? Pa da, evo, prije svega bih zahvalio ovoj publici sjajno na odličnoj atmosferi. Mislim da smo danas odigrali odličnu utakmicu u obrani i napadu. Znali smo da nas čeka teška utakmica kao što ste na kraju pokazala. I mislim da evo, 4 utakmice, 4 pobjede, stvarno prezadovoljni smo i nadamo se još bolje. Imavte dosta šutovi od neizgradena pozicija. Koja biše pričina za to? Pa, to je stvar taktike igre, tako smo se pripremili, oni imaju gustu obranu, malo plitku i dozvoljavaju neke šuteve sa 8-9 metara, tako da mislim da smo to na kraju dobro iskoristili. Kada vi slijedova gostovanje protiv Zagreb, što da očekujemo tamo? Pa, iako Zagreb ima 4 izgubljene utakmice, mislim da nikako i ne treba podcijeniti, odlična ekipa, tvrda i mislim da nas čeka jako težak posao u Zagrebu.